Azeflakoun, Tazeflawan, on est presque à 200, bien, tranquille, merci. Salam alaikum, Gahautna, Jazairien, Jazairiyat. Haya, bon, le barah. Madalkoum, Shallah, le barah, Koutaïen, le voyage. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je suis là, comme d'habitude. Ah, s'il y a quelque chose à dire, on est toujours là pour la vérité, comme d'habitude. Voilà, خاوتي زيدوا طلعوا شويه بارطاجيونا شويه باش نبداو. Partagez à Khauti, partagez au maximum. L'huile d'olive, j'ai pas ramené mon frère. Les راهم يديروا في الكومنتير قولوا لنا منين راكم تبعتوا لنا les commentaires comme d'habitude. Ça c'est mon plaisir de savoir. اللي يحبني يقول لي منين راه يبعث لي des commentaires. Comme ça à la fin du live, je vais les regarder. نشوف الناس اللي تبعوا فيا منين. Là c'est important. Hassan. Hassan Khoya Zoul, wesh rak, ça va, comment tu vas frère? Tu vas bien? Désolé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Passe bonjour à la famille, à tout le monde. Je vous ai pas oublié, je suis toujours là. Non, j'ai pas ramené de l'huile d'olive. Déjà, voilà, d'un Kenya, c'est déjà bien. Ah, il va démanier, oui, manier au Kenya avant tout. Non, sincèrement, c'était très très bien passé. Wallah, c'est incroyable. C'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, sur tous les plans, hein, sur tous les plans. Eh oui, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Quand quelqu'un voit avec ses yeux, il ne va pas croire au mensonge. Ah, il y a des hauts et des bas, comme tous les pays du monde. Mais en toute sincérité, je le dis, moi je ne mâche pas mes mots, je dis la vérité, l'Algérie est bien partie. Surtout la mentalité, un changement radical par rapport à avant. Moi, je suis resté bouche bée, je ne m'attendais pas. Chacun à sa place, personne n'oblige à l'autre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. J'étais un peu partout, pas toute l'Algérie, mais quand même, j'ai bougé un petit peu, mais sérieusement, vraiment une très très bonne mentalité. Très très bonne mentalité. Ça commence vraiment, les gens ils commencent à ouvrir les yeux, à comprendre que, hein, chacun à sa place. C'est très important. C'est ça. C'est de cette manière qu'on peut construire un pays. Qu'on peut développer surtout le pays. Bien sûr. إلا ولينا كاع دي ريسبونسابل كاع شيفان شكون يحكم في الاخر ابري ما كاش مي نو لا مونتاليتي سي فريمون بيان ديفلوبي سي magnifique. Moi je fais la différence par rapport à 2015-2016. Oh, rien à voir. Rien à voir. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même chose. On dirait pas c'est la même Algérie. Jamais. اللي حاب يتكيف يتكيف، اللي حاب يصلي يصلي، اللي حاب يشرب يشرب. Voilà. Voilà le vrai combat. Voilà, c'est réussi. Et bien, c'est gagné. Je pense que c'est grâce aux médias, c'est grâce aux messages. Plein de personnes envoient. Voilà. C'est grâce à ça, le plus. Parce qu'il y a des gens qui travaillent en toute sincérité, qui font des sacrifices. Mais ils ne يريبوا البلاد، يحبوا يسقموا، يحبوا تكون المحبة entre Algériens، تكون خوا خوا. Oui, Khawa, effectivement, je le dis haut et fort. Khawa. Non, on est passé par des moments très difficiles, des obstacles, de tout, la haine, tout ce que vous voulez. Toujours la dernière. Le monde il avance, le monde il se développe, toujours pour freiner le pays, c'est la meilleure solution en fait. Il n'y a pas mieux que ça. Pour vraiment détruire un pays, il n'y a pas mieux que ça. Toujours les conflits, toujours... non. Faut savoir aussi de tourner la page de temps en temps. Tourner la page, de passer aux choses sérieuses. De dire que ce pays-là, il mérite que j'investisse pour. Il mérite que je donne mon coup de main. Parce que tout le monde,
نقولوا بقبايليه اللي يحب تتسقم يسقم روحو، سي طري سامبل كوم جو لي توجور دي، سي طري سامبل، اللي يحب تتسقم يسقم روحو. ماشي اللي ينوض يقول لك غير انا اللي قادر، وين ديك انا كاين انا كي جمرد او ني وياض يض بالنا رول هاك هذا شو امي لا الهوا وال ما تكذا والي مدن. Quand tu donnes la parole à tout le monde, et c'est dans le respect surtout, c'est pas quand quelqu'un dit le contraire de ce que tu penses, tu dois le tuer. C'est grave cette mentalité. C'est grave cette mentalité. Quelqu'un dit le contraire de ce que tu penses, tu l'insultes de sa mère, de son père, et tu me dis que je suis un révolutionnaire, je suis quelqu'un qui... Non, non, non. C'est un combat d'idées. Alors tout le monde a le droit d'exposer ses idées. Après, la meilleure, on l'apprend. ماشي غير انت الزعيم. Ah non. الزعيميزم سي فيني. رايح يروح définitivement, il va disparaître le zaimisme. Eh ben, comme j'ai fait un excellent voyage, super, très bien, un bon accueil de partout, surtout celui du peuple. Pour moi, il est inoubliable. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire que vive notre pays. C'est de cette façon. Parce que, comme je l'ai déjà dit, il faut toujours savoir tourner la page et de passer aux choses sérieuses. Voilà. Mais par contre, تاعنا على بالكم كيفاش ما على باليش كاع لا اناداك والميبري والمونسونج والانسولت سورتو الكذب عايشين به وما يحشموش. نورمال يقابلك نورمال. سي بور سا البارح كي ضحكت درت لهم الله يرفض. Et c'est une vérité. Bon, je tiens juste à leur répondre aujourd'hui en toute sincérité. C'est pas dans le but de leur répondre, hein. C'est dans le but de vous prouver, toujours comme d'habitude, que c'est un mouvement de mensonge, de propagande. Il n'y a rien. C'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Quand j'étais là-bas, quand j'étais sur Alger, داروا دعايات نهضرلكم على زوج اللي sont vraiment importantes. Améroche, c'est fini, il ne peut plus quitter le territoire. Les services de sécurité algériens n'ont le passeport et ils sont contrôle judiciaire. Ah, j'ai pas calculé ça sur place. C'est d'un temps. Je vais partir, on va voir. Voilà le premier monstre. Autre quoi je te goulou. Je suis en France. درت لكم لايف من الايروبور. الدولة تاعنا ما حبسونيش. ما باسكو علاش هضرت علاش يحبسوني. سي سا لا كيسيون كي فو سبوزي. جو لا بوز افو vous ces monteurs professionnels. Pourquoi qu'ils vont m'arrêter؟ قلت لهم حبسوني. هيا نديرو السينما. حبسوني قالوا لا انت ما نسحقوكش انت tu es petit, tu fais rien de mal, tu es qu'un petit chanteur. احنا نحوسوا على اللي يقروا هادو اللي يحبوا يديروا قرة، يحبوا يقلبوا البلاد. نحوسوا على هادوك. انت راك صغير، انت راك ما تكذب، ما تسحقوش. يعني بلاصتك في الحبس. علاش؟ واش دير؟ البلاصه هذيك نخليوها لهادو اللي يلعبوها دي ريفوليسيونير دو برمي دوغري. تنبالك حبسوني شويه. قالوا لي ما نسحقوكش، غير روح تروح وين تحب، دخل كي تحب، ما نسحقوكش. قالوا ما نسحقوكش، بلاصتك ماشي في الحبس انت، باسكو tu veux construire. راك حبيت تبني. واش نديرو بك في الحبس؟ نخلوك برا. Tu vas faire passer le message, soit à travers ta chanson, soit à travers tes idées. On a besoin de toi. يعني حنا نحوسوا على اللي يحبوا يريبوا البلاد، اللي يحبوا الدم. انت راك تحوس على هنا، تحوس على لابي اونتر الجيريا. واش نديرو بك؟ شتو عندهم الحق. شي فرصه ما حبسونيش. وانتم ما قلتوا
او نحاروا باسبور يا الزعامه كومونديست قبايلي يزمونا كاين زعما يزمونو بوشي اظن يزمون تفرصدي ثنا يزمونو داينين وي قال لك كيفاش تحوس ماشي اللي كيقارن تخضر داكشي اللي تبغي دار يذمل تبغي دار الخساره تبغي لهنا تبغي القدر اش انا خدام يستيك هذه الحبس on n'a pas besoin de toi. Ah, tu vas occuper une place pour rien du tout. Au lieu de la laisser un extrémiste terroriste, نعطيوها لواحد démocrate, واحد celui qui aime la liberté, celui qui aime son peuple, celui qui a une dignité. Non. Alors je trouve qu'ils ont raison. Alors باش نكمل في اللعب تاعكم تحيوا لحد الايروبور السلام عليكم كاع البوليسيه هذوك طلعت في الطياره طلعت بلا باسبور هكذا حبيت نقول لكم. مام البيلوط هذاك قلت له ما تخممش ما عنديش باسبور مي سي با غراف قال لي نو سي ريان تا tu peux toi tu peux voyager sans passeport sans rien on te connaît on sait que tu es un gars vraiment très sérieux alors on n'a pas peur de toi. Il est la raison. Voilà فهمتوا درك يا تحبسوا لي مونسوج تاعكم ولا شاك فوا نقول لكم حاجه على لي مونسوج تاعكم باش قبيل كاع يفهموا. ديجاج كاع شويه نصيب نحي باش القبائل كاع يشوفوا العواير تاعكم ماشي غير عليا على تو الموند ابارامون سي لو كي كونتر فوز ايدي ما يسواش ماشي راجل ما يصلح ما والو هكذا. انا راني نقول لكم لي فيريتي كونفامين شاك جور شاك فوا نعطيكم هكذا بالقدر ما نسبكم كيما نتوم ما نطيح لكم ما والو خاطيني هاد الصوالح لي بيريود ديفيسيل بور موا سي فيني سون باسي درتو فيا العجب كنت نهضر سامي طاريفي خوتي سمحوا لي جي ديباسي سيرتان ليميت سبيت مي الله غالب يفوس متر على ما بلاص باردون والله الميور فيكم يعيش واش عشت ان جورني يموت سي بور سا راهم كلاتهم النار ما نجحوش معايا هما يسبوا وانا نضحك باسكو نعرفهم ما كان كوكي فيد. Alors c'est pour ça qu'ils ont pas réussi avec moi. 2 ans d'insultes, du manque de respect, de mensonges. يقول لك donc le peuple il va les suivre, ils vont y aller où à la dérive وين رايحين وين بهاد الصوالح. Ce monde-là il va me représenter moi comme mais c'est pas possible. C'est pas qui va l'accepter. Quel est le Kabyle qui va accepter ça? Quel est l'Algérien qui va l'accepter? La politique تاعكم راهي في الكومبورتمون تاعكم سي بون رانا نشوفوا فيها ما عندكم والو الله غالب. سي هذا واش عطا الله يحب يقبلكم هكذا يقبلكم مع يعني الله ما تكزيستيو كاع on s'est pris la tête pour rien mais pas pour rien mais presque si je peux me permettre de dire rien dit نتوما ملاح البرواقية الحراش تتهناو تما تهناو فوالا. انا بار لايروبور عرفت خطرة هادي بلايروبور بعيد قال لي جبت الطيارة هاديك وحدي سي با باروت هو كيقارك هادي سيري روح تسرح فيتا في زعما فيتا في يا اخي افيك الدرابو دو ماك وي سا سو فوا يعني نهضر لكم عليهم كاد يستفوا فوالا واش يعرفوا يكتبوا ما كان درك هكذا جو دينونس ميم لور نو باش تشوفوهم يعني تشوفوا تمتم ما تحاولش تفهمها غير يسمع على بالك بلي ماكيست ما يقدرش يكون حاجه اخرى ولا راشاديست مام راشاديست سون بلوز انتيليجون كو سلا سي فري يعرفوا وقتاش يسبوا وقتاش ما يسبوش ما يسبوش بزاف نو ما عندهم كومام اون سيرتان ايديوكاسيون ماشي كيما هادو نو سي le jour et la nuit mais هادو كابيلي الجاهد مون فرير وي
Bien sûr. Et là, c'est comme ça. Attends, c'est هذا على بالي راح يسب سور راح معليش سي با غرا ما عنديش دوزيام بورتابل لا 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 هيا نشوف واش فيها لي كومونتير mais je parle arabe. Pourquoi mon frère هذا مراد مامي. Pourquoi je parle pas arabe? C'est l'arabe algérien, c'est l'arabe تاعنا. C'est l'arabe algérien que je parle. Pourquoi c'est عيب si je fais comprendre mes frères algériens, on vit tous de la même façon, on a tous le même pays. Pourquoi ne pas transmettre le message? Pourquoi cette haine? Toute la Kabylie parle arabe. غير انت. هاولي ريسبونسابل تاعكم يروحوا للمرو كيسبوا الجزائر باللغه العربيه الفصحى ما تقول والو تما نورمال. اي ما اكيد لايف c'est sûr, c'est lui qui va finir derrière les barreaux, c'est pas moi. Moi j'ai rien fait de mal. Eh oui. Je suis un combattant, comme tous les combattants algériens. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas... Ah oui. Entre celui qui veut construire et celui qui cherche à démolir, mais tu sais kif. Voilà. Même comme ça, avec la haine, مازالهم في la haine تاعهم, au lieu de se dire, c'est fini, خلاص. عندنا ما قلنا, عندنا ما درنا, درك هي la main dans la main pour l'avenir de notre pays. نبقاو هكذا. السمانة هذه, je vais dire ça au passage, طاحوا بالسب على اللي رايحين les élections. Moi, là, je donne mon point de vue. Je demande à personne d'y aller voter ou de ne pas voter. Non. Mais par principe, je dois donner mon avis, mon point de vue en tant qu'Algérien. Pourquoi le peuple kabyle ou l'Algérien en général, il est dans l'obligation de vous suivre. Il y a où ils sont. Parlons-en des résultats de ce qui s'est passé. هضرنا على les résultats de ce qui s'est passé. C'est juste votre plaisir, c'est d'handicaper le pays. Moi, j'encourage ceux qui sont participés aux élections municipales et de l'appuyer. Je suis complètement d'accord avec eux. Le résultat, parce qu'il est là, le massacre que vous avez fait. Il y a كان خرجوا كاع les Algériens. 30 millions d'Algériens خرجوا في طريق. On est d'accord. ما نقدرش نقولوا là là, je suis en train parce que كاينين des something, je suis obligé de les bloquer. Voilà. 30 millions d'Algériens خرجوا. On est bien d'accord. Il y a eu le changement. Il n'y a pas eu de 5e mandat. Les corrompus, ce qui fait, les services de sécurité algériens, ils ont entendu l'appel du peuple. D'accord. Le pouvoir, il a appelé les Algériens de se mettre à table pour discuter. Pas de discussion. On est d'accord. Bon, mais allez, c'est votre choix. Je ne peux pas dire le contraire, c'est votre choix, même si je ne suis pas d'accord. Voilà. L'autre partie, dans notre Algérie, ils ont accepté, ils ont été au vote, ils ont été votés, normal. Parce qu'ils ont compris. On n'a pas le droit d'écraser tout un pays. On n'a pas le droit à ça. On n'a pas le droit à ce genre de bêtises. On a été aux élections. Le président est passé. Très bien. Vous avez appelé une grève générale la dernière semaine avant les élections de 12-12. Ok. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de grève générale en dehors de la Kabylie. Il y avait une prise de conscience. Personne n'a accepté la grève générale. En Kabylie, il y a eu une grève générale, oui, certes. Mais, il y a eu des blessés. Il y a eu des bornés aujourd'hui. Ceux qui ont perdu l'œil, on fait quoi? Ils ont gagné quoi?
راكم تهضروا عليهم، راكم تعاونوا فيهم، راكم كاش واحد يروح لديارهم يعطيهم ياكلوا، ياك على جالكم داروا لا كراف. اسكو كاش واحد سقسى عليهم مساكن؟ Personne. Avec les malheurs que j'essaie par tous les moyens d'éviter. Ça, c'est un malheur. هذاك jeune qui a perdu son œil. مسكين غدوة يروح يتزوج مسكين سي ان هانديكاب، يروح يخدم سي ان هانديكاب، ان هانديكاب بسيكولوجيك سورتو بور بي، يس ريغارد دون لا غلاس يقول ما كنتش هكذا اوباغافون. ونعرف فيهم واحد جو تيان لوي باس ان غران بونجور، عمر مسكين راه في فرنسا، خلى ولادو هنا، خلى مرتو مسكين راح باش يداوي في فرنسا، عاوناه. moi je l'ai aidé avec ce que je peux, comme lui, comme d'autres borniers. Est-ce que c'est normal ça? Ça c'est un échec pour la Kabylie. ولا ما شفتوش cet échec? C'est un échec. Parce que c'est un échec parce que votre plan a été échoué. مساكن راهم رايحين ضحيه كيما هادوك تاع 63 كومبليمونتير كيما تاع 2000 اكزاكتومون. نتوما تحوسوا ندوروا كاع على الدم، لازم الجزائر تبقى توجور تدور في الدم. سي سا لو بروميي ايشيك. لي زيليكسيون جازو لو بلو نورمالمون دو موند. جاو لي ريفورم بور لا كونستيتيوسيون، لي زيليكسيون جازو لو بلو نورمالمون دو موند. جاو بور لاسومبلي ناسيونال، جازو les élections le plus normalement du monde. Et maintenant, votre bilan il est positif ou négatif? Il est négatif. Du moment que لو كان مازال toute l'Algérie برا سي نورمال بالك ما نهضركمش هكذا. باسكو علاش؟ je suis pas un décideur, je suis un responsable ni ministre ni rien du tout. Je suis un citoyen qui donne son point de vue, tout simplement en toute simplicité. ما نقدرش نكون ضد خوتي. au contraire c'est la sagesse, on cherche à trouver des solutions, pas c'est comme ça درع. non non, c'est dépassé par le temps ça, c'est fini. ما بقاتش cette mentalité il faut la carrément la supprimer de je sais pas de la planète. Le résultat, je vous le dis aujourd'hui, il est négatif. Parce qu'علاش كي كان الحراك قوي contre les responsables algériens, ils ont appelé pour le dialogue. علاش ما تقدروش بيناتكم 30 مليون ما تقدروش تخيروا واحد تبراسيوه؟ هذا هو الكونديدا تاعنا. 30 مليون يفوتيو عليه، شكون ينحيها له؟ شكون يقدر ينحيها له؟ باسكو الشعب فطري ما تقدرش اوتوماتيكمون يباس سكي في سون فيولونس. بيان داكور. هادي ما عجبتكمش باسكو كل واحد يغير على الاخر، انا ماشي نتا. باسكو تو الموند لا اون سيت بيريود تو الموند سيماجيني هو الرب المخدع، يروح يرقد يقول ان شاء الله غدوه راني انا شيكور في البلاد. كيف في واحد ما يخير راه في 30 مليون ما خيرتوش واحد. عيب كون سي با لا بوليتيك. ما لو كون خيرتوه يباس لو بلو نورمالمون دو موند. واحد ما ينحيها له، باسكو il a la population derrière lui, il a le peuple. C'est le peuple qui décide. D'accord. جاو les élections pour l'Assemblée nationale. ما تقدروش في هذاك، ما تقدروش تخيروا 500 personnes qui vont prendre l'Assemblée nationale. Mais non, كل واحد يقول، باسكو كل واحد يقول انا، كل واحد هو الزعيم، ما كاش خير منه. كون فاهمين؟ هاو البروبليم وراه. واليوم les élections pour les municipales ou la PV, il faut les bloquer encore. حنا نعيشو غير في البلوكاج. Le peuple kabyle, pour faire plaisir à certains charlatans politiques, il doit vivre toute sa vie dans la souffrance. Il n'y a pas. Qui nous lit l'or, nous lit par exemple 2000, nous lit 80. اللي راحوا ضحية نو
كاش ما درتو لهم يا راسك لور فامي مساكن دون لا تريستيس ويبكي باسكو راحوا ولادهم نتوما عايشين نو سورتو لي عايشين في ليترونجي يا بابا عايش كوم ان برانس il vit sa vie il n'a rien à foutre des autres voilà moi je me bats à côté de ceux qui cherchent le bonheur de notre jeunesse ماشي اللي بعتوهم الحبس ولا اللي يحبوا يبعثوهم للقتيله jamais de la vie je serai jamais d'accord sur ça et à un moment donné faut savoir dire basta خلاص ما بقاتش c'est comme ça il reste plus rien alors maintenant il faut savoir ce qu'on veut si on veut détruire le pays ou on veut le construire c'est tout هذا ما كان ما درتو والو l'échec sur échec comme d'habitude. On n'ira pas très loin avec ça. Quand on refuse quelque chose, on propose quoi en échange? Ah, vous faites quoi comme proposition? Aucune proposition valable. Aucune, il n'y a pas de proposition. Votre proposition, c'est d'envoyer les gens en prison et de massacrer le pays. Au lieu de dire que on est là, la main dans la main, pour développer notre pays. لا عاوتينا ذلك عاوتينا بالعرب امك الغاشي ياك الجزائر كتكشم ساخا الجزائر كتحوس امك ابنون ثمود كونوا لا كونوا هكا الا قوس خسر كان لو كنت ناس خسر كاين وين يبو دو موان ان بوين بوزيتيف depuis notre existence depuis l'indépendance à ce jour ايا نكمل كوس خساره سير معليش ولاش اش تجيب بي والزمير ما ميم با تبارتيسيبي ديري كانيو تسمي بريسين ورا شني سمي بريسين ورا شني باش نروحو نداوي كاين يخدمو وين كانيوت جو سوي تيموان قرمي يدنا ويداك سي ديزالجيري درت لهم من كانيوت الخوال هادوك لي بريسي دو 12 les élections présidentielles قالوا لي هادوك سي ديزالجيريان ماشي خاوتنا et pourtant سي دي كابيل مساكن تاعنا تاع الجبل تاع كابيلي مساكن خرجوا avec leur ras-le-bol c'est normal tout le monde est sorti قالك نو ما نعاونهمش هادوك كان يعيطوا لهم لي حراكوش قبائل اللي ما يسواوش قبائل حركه قبائل هكا ايزي ودرك يقول لك la dignité de la Kabylie l'عناية انت مرتقبة إليه il faut qu'on soit tous ensemble. Comment hier tu les as traités de tous les noms, aujourd'hui tu les appelles mes frères pour les envoyer en prison. Non. Ils restent des Algériens avec dignité, principe et détermination. Voilà, ما كان لهيك cette manipulation il passera jamais. C'est des vendus, c'est des harkas, c'est des hirakouch. Lui-même il appelait les Kabyles des hirakouch pendant le Hirak. Les hirakouch, الخاص ما يسواوش كاع كلام الفايح هذاك ودرك هذا ثما اثنين لا عنايا انت مرتقبة ليه روح وحدك مات وحدك شو دي شمنا كودي كشي برناق راك وحدك comme vous êtes pas nombreux vous voulez maintenant impliquer tous les Kabyles باش تتخلط jamais de la vie les Kabyles ils ont compris j'ai vu de mes yeux là-bas y a pas classe y a aucun film qui peut passer c'est terminé voilà ce Fafah veut faire un suicide collectif effectivement c'est le but. Ah oui, c'est le but. C'est toute la Kabylie impliquée. Il y a quoi qui peut nous retenir? C'est terminé. On ne peut rien faire en plus. Hein. Une fois que c'est parti, c'est parti. Alhamdoulilah ya Rabbi, une prise de conscience, les gens ils ont compris. Le peuple il a très bien compris. En même temps, je suis en train de liquider Khawti الكلاب هادو سمحوا لي
que je suis proche actuellement de mon écran, je vois ces imbéciles. Je les vois. Ah, que des mensonges. Pour eux, ça va m'atteindre. Mais non, hein, je viens de vous parler d'un de vos mensonges, mais le deuxième map des touches. Mais le deuxième, parce que j'ai parlé un petit peu des élections. Hein? Et alors j'encourage ceux qui vont participer aux élections. Bravo alaikum. Bravo alaikum. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est lui qui veut se battre, il n'a qu'à rentrer dans le vrai milieu politique. نشوفوا لي كاباسيتي انا لو كان راني راني جيت الغالب لو كان مزالني لهيه نشوف واحد كومبيتون جو سي كيل ا دي كومبيتونس جو te promets que je vais aller voter pour lui même ما نعرفوش je cherche pas de le connaître en personne je vais chercher ce qu'il a dans sa tête de quoi qu'il est capable qu'est-ce qu'il peut apporter de plus il y en a marre de mettre des ignorants dans des postes de responsabilité importants خويا لو كان يبريزونتي les élections وانا على بالي بلي il a aucune compétence je veux dire j'ai voté pour ton voisin pas pour toi parce que ça c'est l'intérêt collectif c'est l'intérêt de la nation c'est pas l'intérêt d'une seule personne non voilà واش يدينا كاع الخساره الاخر لا نعرفوا سيريال فوتي عليه علاش pour handicaper le pays encore plus que d'habitude. Non. Maintenant, il faut chercher des compétences, l'intelligence, les gens compétents, des vraies personnalités politiques. ما يقدروا يسقموا البلاد. اللي ما يروحش اللي ما يروحش باش يخدم على روحه واحد قال لي هنايا روح داوي شكون فينا اللي يروح يداوي لا نتوما ولا انا بيان سور مهبول عن بالك يقول لك انا مهبول انتوما اللي خرجكم عقل انتوما بالشف تاعكم سورتو الشف تاعكم قريب يمشي في باري عريان tellement qu'il n'est plus dans son état normal alors bientôt نشوفوه يمشي برا ويدير هكا في طريق والحمد لله لا هذه كذبه خرجها الشاف تاعهم au début du conflit باش واش قال لي زيسكراف تاعو قالوا non mais il faut pas l'en vouloir et c'est un malade mental وهما كي الكلاب على بالك يعبدوا فيه وبداو كاع يكتبوها واش كان نقول لهم كلمه نابورت كال بارول يخرجها وهما لوندوما هو يمشيو pendant des années avec c'est pas parce que يمشيو 15 jours يشوفوا ça va pas يبدلوا non parce que هو قالها الشيف تاعهم يقول لهم هكا اجونو والله يا خاوتي لو كان يقول لهم je vous demande de marcher pendant une semaine à Paris à genoux ils vont le faire mais gauche non c'est injuste c'est des esclaves au sens propre du mot c'est des esclaves يقول لهم كلمه ils sont pas الحمد لله يا ربي ils sont pas nombreux سينو خلات علينا وين يقول لهم تمشيوا تباتوا برا بور مفير بليزير اون سيمين يديروها هكذا في الشتاء عريان يديروها فوالا سي سون كوم سا خيرهم باش يكونوا هكذا كيما هو فوالا هو يريسكتو بور لو تو كوم جو لي توجور دي ضرب برك même lui au fond de lui-même il sait très bien que son projet ne tient pas la route il sait très bien que la Kabylie n'est pas avec lui c'est très bien c'est tout ça mais non معزة ولا طارت بديت هاد الطريق نكملو non un homme qui change de politique c'est l'évolution d'un pays t'as vu que ton projet ne tient pas la route ماشي عيب تقول si tu penses vraiment à ton peuple de dire non là je me suis trompé je passe à autre chose c'est beaucoup mieux chaque chose a une fin عيب c'est lui qui insiste يديرهم كبار قدو il fait des coups حفظ يستار où il insiste c'est comme si il a vraiment raison على واش راه يقول c'est ça et pour tromper le peuple il invente n'importe quoi voilà
نقرا شويه نشوف لي كومونتير منهم واش راهم يقولوا. خلي يقولوا واش يحبوا، والله je m'en fous, j'ai rien à foutre. Moi je sais ce que je fais, je sais comment faire, point à la ligne. Alors bon, نكمل لكم الديرني مونسونج تاعهم. L'actualité. خرجوا la deuxième rumeur ces derniers temps quand j'étais au bled، هذه تاع الباسبور كونفيسكي بعد دي ار اس، هاي ديك راني في فرنسا. Je suis en France et tout le monde a vu mon arrivée à l'aéroport. الحمد لله. كيف سي مونسونج ولا لا؟ تعرفوا هاي كتبوا لي هنايا قلت اسمح لنا كذبنا عليك. هاي واحده كلكم الرجال خطر. جو دوموند une seule fois. كي نهضر عليهم نضحك، جبنا ربي سيدي كلون، جو بارل دي كلون. بون معليش. لا دوزيام ils ont mis ma tête en jeu. La roulette russe, comme il a dit Matoub. Ils ont précisé la date. Hein. Améroche, il va mourir dans un mois et demi. Le pouvoir, il va le tuer. Tout simplement, le pouvoir, Gallo, pour justifier son statut terroriste qu'il a donné pour le Mac, pour les maquistes. Zama, le pouvoir a réuni باش كان justifier غادي يسني في كل statut terroriste. Dans un mois et demi. لو كان نسعى نشرح لك بغا نخدم البوليتيكو كاعي. هاتي لا وبا يتسالى سيد. علينا. C'est bon, le pouvoir. Mais تاقي ضرب فلاش طاح parce qu'il est importante. في البارلي en arabe comme ça خاوتنا يفهموا. هذه اللي درتوها زعما البوفوار راح يقتلني باش يمسحها في الماك، باش الماك خلاص سي كونفيرمي كسي دي تيروريست. سي كونفيرمي بلا ما نموت انا. سي كونفيرمي غير ما تكسروش راسكم. سي كونفيرمي يا بلو rien à dire. سي كونفيرمي لي بروف sont là bientôt il y a d'autres preuves qui vont sortir. صح. علاش لو بوفوار il va me tuer؟ C'est la question qu'il faut se poser. كيما ماتوا الاخرين قلتوا البوفوار. Il y a des personnes qui sont mortes رديتهم على البوفوار exprès pour discréditer tout simplement l'agent militaire. même les années 90 قاعد واش دارت الجيه رديتوه على البوفوار، رديتوه على الارمي. ورياليتي واش ماش با ميمو لو كان ماشي الارمي اللي سلكنا هاو رحنا في كيل زيت، والله ما يبقى فينا واحد. رديتو كلشي البوفوار كلش كاع واش راه في الجزائر لو بوفوار باش نتوما برك تجوزو توليو عندكم بلاصه في الجزائر. ها alors لحقتو لك هاتاي سي با الكا. Le pouvoir il va pas me tuer jamais de la vie parce qu'il sait très bien que je suis dans le bon sens. Je suis pas quelqu'un qui fait du mal. Je suis pas quelqu'un qui est là pour mettre le feu à son pays, à sa maison surtout. انا ما نحرقش بلادي، ما نقدرش نحرقها، بلادي نحبها. On est d'accord. Ça c'est une question de principe. قد ما نكونوا نزعفوا ونقولوا حوايج وكلش، مي توصل question de la nation on est la main dans la main. واحد ما يقدر ينحيها هنا. Alors ça fait dans un mois et demi تقتلني. يعني جيت ما قتلونيش، يعني حي يعني نهضر مع الناس. واش تقولوا في هذا الشيء؟ مي انا على بالي بلا استراتيجي تاعكم. Parce que pour vous, c'est la meilleure solution pour faire sortir la Kabylie. سيتو كاع بهم، ما كاش حاجه اللي ما درتوهاش القبائل ما سمعوكمش. ايا اللي كيديروه نقولوا الدوله اللي قتلاتو كنتو معولين باش ديروها. مي في الجي ما تقدروش. سي ان كارتي سيكوريزي كاع في الجيري ما تقدروش. يا بابا الدوله تاعنا التير في هاد الصوالح. Tu peux pas assassiner comme ça un artiste. Tu ne peux pas. ما تقدروش في البلاد. ها راني جيتكم لهنا. ايا فاتلو يسين. ما كلاتلكمش. ما عندكمش une autre solution pour salir le pouvoir algérien, pour salir l'armée algérienne. لا سوليسيون اللي بقات لكم عملوا شي فول ليكيدي باش نقول الدوله اللي قتلاتو. انا نقول نتوما لو كان نطيح غدوه في طريق نتوما
انا على بالي بلي نتوما ما عنديش جي با دوطر انمي جو سي ياك فو mes ennemis c'est vous ceux qui cherchent à m'éliminer avec preuve c'est vous alors ما عندكم ما تقولوا خلاص c'est un échec pour vous c'est un échec total je suis pas mort non اترك احنا في فرنسا راني نمشي نورمال كوم اون الجيري كوم اون فرنسا جو سي كو جي ريان مروبروشي ارواحوا ديروها كوم سا تبان مي ساشي اون شوز واحد ما يقول الدوله اللي قتلاتو يقول نتوما خلاص باسكو فضحتكم سي تيرميني voilà si vous êtes capable de faire quelque chose faites-le faut pas avoir honte ou la peur au ventre parce qu'en ce moment بدلتو كاع ميم لا استراتيجي تاعكم باغي نحل البورطابل نشوف غير الدرابو تاعكم درك ماني نشوف والو جو فوا ريان ديتو علاش وين رحتو بدلتو لا استراتيجي تسبو سورتو كاينه حاجه حبيت نقولها اليوم يا خوتي قريبه راح تري ما على باليش جي ريان كومبري سورتو ان سو مومون واش راهم يديروا غير الاستراتيجيه هذه مازال ما فهمتهاش حبيت نفهمها حول الله شو كاريو دو سافوار بور كال ريزون كاع الموفمون تاعهم لا بلوبار 90% يديروا كاع لا فوتو تاع معطوب ويسبوا بها هما سي جوست بور attirer l'attention du monde algérien ou kabyle باش كي يبعثوا l'invitation il va être accepté pour attirer du monde يديروا الناس كي يشوف واحد انا واحد منهم كي نشوف واحد دار لا فوتو تاع معطوب الله يرحمه نقبلو كوم امي وهما غير السب غير واحد يسبك يطيح لك بيماك وباباك ولا تدخل الكونت تاعو تسب دار لا فوتو تاع معطوب سي بور سالير معطوب انكور بلوس ولا هيك عندكم درابو ديروا درابو هذاك ما تقدروش vous avez pas le courage سنتي دي ناس تقبايليت تسام لي فوتو غرسيون سام لا فوتو البريزيدون وين بركاكم ودير غرسي ودير البريزيدون ودير غرسي ودير البريزيدون ودير غرسي ودير البريزيدون نوين سي بون خير ما اغرس تخدم معاك كيقولوا الناس اش هو يخدم يا اخي موت ولاش الباطروس تخدم ما مي درت ولا ما يموت شي داير في الاول وين يروحنا للبروفيل ديال في لافوتو المعطوب الناس يكسر على رقمات على طياح تشقى ملي فوتو يتقبايلين يستمات وان كشميدي الفوتو يضل قريب تشرو يتقشش تقراها لي سميس il a juste commenté sur la page اسيف اسيف الراوذي روح هزو الفلاك ديوال الراوذي تعطي لنا وتقول il a juste commenté sur la page اسيف يا ونيش قاعس لا فوتو يتمثل ماشي داينا عندي يا القميتك علاش قاعس لا فوتو ماشي داينا الدنيا الناس كذا ماركيست اكسيتيرا اش قاعس لا فوتو يصنصح سي بور سا الناس كارديت سي بو سي مانيفيك اش تخدم تندير 5 كابتور ديكرون تورا نواليها مكان كاس كرزا فيك روبوت يا راه هناك باسكو تا قبالي هني دولت معاه شكاع راني فوتو نتي داك ماشي شكاع ستيماك ناي ولت معاك تبان بليد العار والسعر راني فالور يولت معاك تقبالي تاع الشكاع بين فوتو نتينا باسكو دا دوني سون بوين دو في ثاني ولد ديري كون طبيعي في اول تما ميت كاردي لا كابتور ديكرون هاد زرد ابري كومون سا فا سباسي ولا عرفت صار ديوال وزرنا لما فهمتو كي تزوج وزرنا مثلا ils ont accès à son Facebook c'est des criminels c'est des criminels aucun savoir rien dans la tête leur cerveau il est stagné لايف نهضر الماء سي سا الموفمون نوال اي ميم روح هذا كبيري روح وي سي كوم سا
وي وي اسمي سواقي وي اسمي سواقي معطوب بالوناس معطوب بالوناس معطوب بالوناس كشتيني في رحمة ربي وجي دي بروف يا حبيبي c'est des centaines et des centaines. J'ai toutes les preuves. Et je connais les personnes. Alors, ta question, tu peux te la garder. Moi, je parle jamais dans le vent. Quand je dis quelque chose, il faut que ce soit vraiment du sûr. Sinon... Ah oui, c'est pour tromper le peuple agma, oui, oui. Ah oui, c'est pour salir les gens, c'est normal. Ah, surtout, مثلا surtout لو الناس معطوب. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah oui, نايدا معطوب. C'est l'épreuve, soit tasse. Ah, soit tasse. J'ai rempli des clés USB avec ces preuves-là. Et des responsables même. Voilà. Même il y a des cas il faut contrôler de chaque nuit. Certaines personnes. Voilà, t'inquiète pas. Ah oui. La page suif, la page نعمروش. أين حركن contre نعمروش. شا. شا. مراد مامي وزميرارك ما كيتساليغ وسيغار هذا كي لوبسيوني باش هكا تساليغ الغاشي je l'ai pas يما non علاش وزميرارة تساليغ الغاشي mais j'ai vraiment possible pour demander à l'unité regardez diffusion non c'est rare pour le moment mais les prochains lives on va essayer de faire Akage. Je pense que ma chaîne YouTube Meroche officielle sur YouTube Adoral Al-Mkanis. Mais aussi, j'ai des personnes, les messages soit on ne peut pas avoir accès. Je sais très bien, on est à 350 personnes. C'est pas le cas. خاطر زرا ما يغار زقاسمي بيراتي لا باج تبلوكي le compte principal de la page est bloqué. فاتورا تعرض مكادنر le contenu باش هادو غادمك على لا باج comme d'habitude. فرا قيدا ديبانيكي ناس ديبانير avec le deuxième compte administrateur. Donc voilà. Les plaintes ils sont portés, il n'y a pas de souci. J'espère que ça ne va pas tarder. Voilà. C'est un gars du Mac qui veut aux États-Unis. On sait tout. Voilà. Il veut savoir ce que je fais. Il chemin la page. Et ça sera de Mac. T'inquiète, vous inquiétez pas. Je vais laisser des frais rapidement. بيراتي لا بوتي مايل يكشف لنا براي لاباج يكشف لنا الكونت فوالا حتى الخدمه بوكازاكي ايت مثلا سي جوست بور فو فير ان بتي كوكو شاوريني جو سوات اون اكسيلونت نوي مازال ازكا اسكت ثلاث ودرت ما افريد مازال يضول مازال منو مازال تتسوى فضاح مازال ياكو لا فيريتي كي سور دو ما بوش اور لي ما يوان اور تقلب غض ما يوان اور سكيدي بغا في يوان ولا كايلا فوالا تنمرت نتم قران تسلم ونظام الغاز تيرقل عليه بونسوار خوتي غدوه ان شاء الله. Je vous souhaite une excellente nuit à tous. Merci, au revoir.